الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الناس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته المتطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سونے نبی دلبر نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جے متھاں بآواز بلند محبت پیار سان صلاۃ شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے قرآن تو ہے نورانی شیشہ چو سبحان اللہ۔ ایاں بلند آواز۔ آمد رمضان رمضانت المبارک جڑو مہمان مہینو اچے تھو پیو ان جی خوشی تو کھے نہ ہے چھا جے کریں خوشی آہے ऐं جلسے جو موضوع عنوان بھی ہے آمد رمضان تب وہ سبحان اللہ بلند آواز سان چو تو واقعی خبر پہجی ونے تو تاں خوش آئیو رمضانت المبارک جے مہینے جے آمد جے لائے ہاں یہ محبت ہے سونے رمضان ہے روزن سے اے قرآن تو ہے نورانی شیشہ جڑا سیدھا راہ دکھلاوے جو پڑھے اور عمل کرے وہ جنت جگہیں پاوے قدر قرآن دے اکی جان دنیا دار نبی نے قدر قرآن دے جانن والی وہیں ستڑے شہر مدینے قدر پھولاں دا بلبل جانے اوت قدر پانی دا مرغا بھی قدر قرآن دا اللہ جانی وت یا جانی اصحابی چھو سبحان اللہ۔ یہی کعبہ یہی قبلہ یہی کعبہ یہی قبلہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے بلند آواز سوچو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی سونا سبحان اللہ۔ الحمدللہ اج واری رات بابرکات آمد رمضان جی عنوان سے تقریباً 3 طالب العلم جن اللہ رب العزت جی امانت قرآن مجید ہن مہمان کے پانچے سینے میں سمایو ہے۔ ماں لکھ لکھ مبارک ॾियां تنहिंजे والدین کے جن پانچے بچڑے کے صرف مسجد مدرسن کے حوالے کرائے سونے قرآن سان جے دل کے منور کرائے۔ لکھ مبارکوں
مدرسے جی منتظمین کے بھی بالخصوص ماشاءاللہ قاری القرآن محمد شفیع صاحب ان جا فرزند ارجمند محترم بھاؤ اساں جا دوست نیاز احمد صاحب مسلسل رابطے میں جیری بڑی محنت ہے دعا کہ اللہ رب العزت ان بچن کے قرآن جو عالم مفتی بنا اللہ سے کا دعا ہے ہن پیاری محفل مجلس قرآن جی محفل سونے نبی جی تعریف آمد رمضان جی نا بابرکت مہینے جے صدقے اللہ بقایا اساں تہاں سمورن مسلمان جے بچن کے قرآن جو حافظ ہیں عالم بنا موقع پیریاں اساں جے بہترین دوست حضرت مولانا شعیب احمد انڈڑ صاحب پانجے خوبصورت انداز سان تہاں جے ساموں ماشاءاللہ واعظ نصیحت فرمائے بزرگانے انداز ان کھا بعد موجہ ہم سفر دوست موجہ ساتھی نعت خوان شاعر اسلام فقیر اللہ رکھو خوشو صاحب بہترین انداز میں تانجے ساموں ثنا پڑھی سونے نبی جی تعریف کہیں حفاظ کرام جیلا بالخصوص دوستن سائیں گے عرض کیوں تا سائیں تاں شعر ٹھائیو نعت ٹھائیو حافظن جیلا جے گا آخری نعت بدائیں پورو اد کلاک ان سے محنت فرمائیں تو مجھا دوستو عزیزو آج آخر تک وہی کرے جو انشاءاللہ دعا جلا انتظار کرنا وہی کرے بدھنون قرآن با ای اسان جے سامو جے کو قرآن مجید ہے یہ کتھاں آئے ہوا کہیں جو کلام ہے اللہ جی طرف آئے ہوا کہیں وٹ آئے ہوا اسان تمام مسلمانن وٹ انسان ذات وٹ آئے ہوا یعنی ہی مہمان بن جی کرے آئے ہوا مہمان بن جی کہیں کھا آئے اللہ جے طرفاں مہمان تھی آئے ہو اسان وٹ اسان میزبان تھیا سے قرآن مہمان تھیو مانو مہمان جو قدر کندوا مہمان جی عزت کندوا مہمان اچے ان جو حال احوال وٹھبوا چھا نالو آ چھا ذات آئے کاتھوں اچن تھیو مقصد چھائے کیسا گد آیا ہو سجو حال احوال مہمان کا وٹھبو میزبان سے فرض بن جے دو یہ اساں جو معاشرے جو اصول آئے جے کرے مہمان جو حال احوال نہ ورتائی تو مہمان چدو خبر نہیں میزبان موکا کاوڑے لا مجھو اچن ان کے پسند نہ ہوئے شاید بیا بھی چوندا کہ عجیب میزبان ہے یہ اساں جو دستور آئے تو یہ قرآن مہمان تھی اللہ جے طرفاں آئو 1500 سال ان کے گزریا اساں تہاں جے مسجدن میں مدرسن میں گھرن میں دکانن میں اوتاقن میں ایڑو مہمان سائیں رکھ اللہ ہی رہ اللہ ہی اساں ان کا کرے حال احوال نورتو اجوارے تقریر آمد رمضان جی موقع تے تو انشاءاللہ ان سونے جو حال احوال وٹھی کرے اٹھندا کیڑا کیڑا دوست تیار ہے تو مدھے کرے جو وٹھو مہمان جو حال احوال پوچھندوس ہانے تھوڑو توجہ اساں تو سب اللہ سائیں جے گھر میں موجود ہیں پاک جگہ ہے مقدس جگہ مقدس نہیں پاک کچہری ہے کلام تاں تھوڑو ایو تصور کیو تا ماں تہاں سا نتھو ڳالھايا مولوی ڈومکی بیٹھو کون ہے تہاں ایو تھوڑو توجہ کرے تصور کیو تا تہاں جے اساں جے سمورن جے کچہری میں مٹھڑو قرآن آہے مہمان ویٹھو آہے اوہو ڳالھائے تھو گفتگو کرے تھو اساں قرآن جے گفتگو کچہری میں سب ویٹھا ہے ہر تھوڑو تا یہ تصور یہ توجہ کرے جے کرے ویندو ماں ان انداز سا قرآن پڑھندو ہلندو مہمان گفتگو شروع کندو اساں حال احوال شروع کندا سے ڈسو تھا تے کتھے تھو مہمان اساں کے پہنچائے مہمان سا وفاداری کندو حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تے ایمان دوانے تو مہمان جی عزت کرے مومن جی نشانی آ تو ہن جڑو کو مہمان ॿियो کو आहे کالا چھوڑا اب جے کرے مہمان سردار ڈو اچے امیر رئیس بھوتار جو مہمان اچے تو ان جی عزت اوڑی کندا سے جے کرے مہمان مولا موسی عیسیٰ دے چھوڑے کے چندو چویس ابو گھر کون ہے کو چاں پیارے روانو کرے پو ملندا دے خبر نہ متا چندے جے کرے آیو یہ بھی تا مہمان ہے وری پٹر بیڑو ہوندو پی جڑو چندو ابو چوے تو ماں گھر میں دال کاری نہ ہے تھوڑی پر پوری دال کاری یا مہمان سمجھ ویندو ہاں جے کرے مہمان صدورو ہو جے وڈیرے جو منشی ہو جے رئیس امیر جو ہو جے
पोतू चवंदे पुट खे त अबो घर कोन्हे को चंपलियूं बि न कंदे भजंदो ईंदे रईस नाराज़ थींदो मीर नाराज़ थींदो सरदार नाराज़ थींदो उनजो महिमान आहे बाबा बकर उनजे लाइ को वग़ैरह वट सठ उनजे लाइ ख़िदमतूं कयो जल्दी में पाणी भरे छोकिरा जेको आहे शरबत छो त महिमान अहिड़े क़िस्म जो आहे याद रखो दोस्तो ही कुरान मेहमान थी आयो ही अल्लाह जो मेहमान थी आयो आहे जेकर हिन मेहमान जो कदर न कई तो दुनिया जा रईस अमीर भोतार ना बादशाहन जो बादशाह नाराज ऐं जॾहिं बादशाहन जो बादशाह नाराज थी हुई कुछ न बची सब कुछ लुटजी वई बस ऐं दुनिया फानी आहे मुस्लमान पंहिंजे आख़िरत खे संवारियो बिलख़ुसूस रमज़ान जे महीने में पंहिंजा गुनाह माफ़ करायो हयाती ते कोई भरोसो कोन्हे तंहिंजे करे शाइर चंद जुमला चया दुनिया जो फिक्र छॾे दे यार हाणे आख़िरत जी तयारी भी कर हाणे तुंहिंजी उमिरि न आहे ॻाल्हि समझ में आई की न हाणे इहा तुंहिंजी उमिरि बचपन वारी न आहे रांद रूंद जी न आहे खेड जी न आहे डुकण जी न आहे हाणे तुंहिंजी तयारी हाणे तुंहिंजी जेका इहा उमिरि क़बर जी तयारी जी आहे पंहिंजे आख़िरत जी तयारी इन जुमलन ते कुछ याद आया अशारी लफ्ज़ सुभान अल्लाह चो तो बुधाया तो फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके दे हथ मथे करे चो सुभान अल्लाह जेके जागिन था उहे चवन सुभान अल्लाह नंढा भी चो सुभान अल्लाह वॾा भी चो सुभान अल्लाह ये पोड़ा भी चो सुभान अल्लाह अल्लाह जेको सुभान अल्लाह चवे उनके मके मदीने जो दीदार करा चो सुभान फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके देख छोड़ कर अब जिक्र सबका जिक्र मौला करके देख चो सुभान अल्लाह कौन किसके काम आया कौन किसका है बना चो न सुभान अल्लाह कौन किसकी काम आया कौन किसका है बना सबको अपना करके देखा रब को अपना करके दे हवा असांजे साम्हूं असांजो मेहमान 1500 साल गुजरी विया खुदा जो कसम कादिरपुर जे इलाके वारे माण्हुनि खे अॼु ख़बर पई आहे त हिन महिमान जो हाल अहवाल वठंदो आहे हिन खां बि पुछूं पर यादि रखो तव्हां वटि असां वटि महिमान मतां तव्हांखे इहो भउ थिए अब महिमान ईंदो आहे हुनखे खाइण पीअण जी ज़रूरत हंध बिस्तरनि जी ज़रूरत छेलन बकर गोश्त जी ज़रूरत कोठन जी ज़रूरत गर्मी आहे त पखे जी एसीअ जी ज़रूरत सियारो आहे त हंध बिस्तरे कंबलनि जी ज़रूरत हाँ पर ही एड़ो मेहमान आए न हिनखे खाइण जी ज़रूरत न पीअण जी ज़रूरत ॿिया मेहमान ईंदा खाई पी करे हलिया वेंदा ही अहिड़ो मेहमान आहे वठंदो न आहे ॾींदो आहे चो सुभान अल्लाह हर कोई चवंदो अहिड़ा मेहमान त अॼु ॾियण वारा हिते त हर को वठण वारो आहे ॻाल्हि समझ में आई केॾा खाए करे भींग करे हलो वेंदो वरी भी तारीफ़ करे हले न पोइ गिला चवंदो साईं सभु कुझु सही हो चांहि न पीआरी गिला थी न सभु चवंदा बोतल न पीआरी पाणी गरम हो खटको न हो बिस्तरा न हो वग़ैरह का न का ऐब को नुक्स कढंदो ज़रूर आहे पर ही अहिड़ो महिमान आहे ही वठंदो कोन्हे खाईंदो कोन्हे पींदो न आहे हंध बिस्तरनि जी ज़रूरत न आहे कादर पर भॼण जी ज़रूरत न आहे त सौदो सठो आणिजे बोतल आणिजे ही अहिड़ो महिमान आहे
आली आसमान जेठा वेही करे पांजे गरीब झूपड़ी में वेही करे कुरान के खोले करे पढ़ंदो वींदे इन जो अल्लाह मेहमान जो मोकिल अल्लाह भी राजी थींदो ही मेहमान भी राजी थींदो दिलड़ी चरी पौंदी ईमान वधी पौंदी जल जा रसा खुले एड़ो मेहमान खपे के न वो तवज्जा कयो हाणे इन मेहमान का पुछंदासे केर आयो जे मेहमान अच्छा साईं तां जो नालो मुबारक हाणे मेहमान पाण थो ॻाल्हाए मां नथो ॻाल्हायां मौलवीअ के छा था कथा के बुजुर्ग के छा था कथा जो ॻाल्हाए मेहमान पाण थो ॻाल्हाए ओ मेहमान तो जो नालो मुबारक खोल कुरान चो सुभान अल्लाह हाणे मेहमान पंहिंजे गुफ्तगूअ खे शुरू करे थो फरमे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आखिरी सिपारो आहे मुझे सामा अल्लाह जो कुरान खुलल आहे सूरत बुरूज आहे फरमे बल हुआ कुरान मजीद मेहमान थो चवे ओ मिज़बान मुंहिंजो नालो कुरान मजीद वाह तुंहिंजो नालो सुहिणो आहे जो सुभान अञा बुलंद आवाज़ सां जो सुभान हिते मां माशाअल्लाह इलाइक़े में लॻे थो त हिकु ॿ प्रोग्राम करे वियो आहे भाउ न्याज़ इहो मौज़ू त न कयूं न पक ॿुधाए न त को चवे त मौलवी वटि मौज़ू ई हिकिड़ो आहे न त वरी ॿियो मौज़ू शुरू कयां तूं कटे करे ॻाल्हि सम्झ में आई के न अॻे प्रोग्राम बि तव्हांजे कादिरपुर में करे वियोसीं हींअर बि हिकिड़ो जलसो करे आहियो वरी तंहिंजे करे मां बिल्ख़ुसूस इलाइक़नि में ख़्यालु कंदो आहियां त सिर्फ़ु कुझु ॻाल्हियूं चइनि हुजनि तव्हांजो फ़ाइदो थिए हाणे नालो छा ॿुधायां ॻाल्हायो सबक विसारियो न यार जलसन वाइज़न में अचो था मक़सद हुजे कुझु सिखी वञो कुझु यादि करे वञो कुझु लिखी खणी वञो फ़ाइदो तॾहिं थींदो हाणे महिमान नालो छा ॿुधायो कुरान मजीद हाणे तव्हां ॿुधायो केॾो न प्यारो नालो आहे केॾो न सुहिणो नालो आहे वाह वाह मेहमान तुंहिंजो नालो त सुहिणो आहे तुंहिंजो नालो त प्यारो आहे छो त आमद रमज़ान आहे मुंहिंजे दिलबर नबी फरमायो रमज़ान फिल कुरान अल कुरान फिर रमज़ान रमज़ान कुरान में आयो कुरान रमज़ान में खोल कुरान चो सुभान अल्लाह दुनिया वारो मेहमान छा पियो फरमायो फरमी बल कुरान मजीद नालो मुझो कुरान मजीद आए मेहमान तुझो नालो त प्यारो आ भलाई मेहमान हिते जवान भी वेठा आहिनि बूढ़ा भी वेठा आहिनि मासूम ॿार भी वेठा आहिनि मौलवी आलिम हाफ़िज़ भी वेठा आहिनि मेहमान तो खां पुछी रहिया आहिनि भला तूं किथां आयो आहे कोई कराची जो सफ़र करे कोई कश्मीर मां सफ़र करे कोई इस्लामाबाद मां ईंदो आहे मेहमान तूं किथां आयो मां छा ॻाल्हायां मेहमान पाण थो ॻाल्हाए फरमी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आखिरी सिपारो सूरतुल बुरूज आहे अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आहे फरमी फी लौहिम महफूज़ लोहे महफूज़ खायो चो न सुभान नालो छा ॿुधायां कुरान मजीद किथां आयो ॻाल्हायो बुलंद आवाज़ सां लोहे महफूज़ खां आयो ऐं कुरान
اے سونا مہمان بھلا بدایو ایڈو سفر کرے آیو ہاں پرے کھاں پند کرے کیسا گج آیو ہاں تو جو سفر جو ساتھی کیر آئے جو تا کوئی سفر کندو آ گر کوئی نہ کوئی ساتھی کھندو آئے جے کرے استاد آئے شاگرد گج کھندو آ مرشدہ مرید کھندو آئے ہم سفر ساتھی ہو جے سفر حضر میں کم مرے مہمان تو ست اللہ آسمان لکھا متوں پند کرے آئو اے جو منزل کاٹے آئو تو جو ساتھی کے رو مانچا گالایا مہمان پان تو گالائے وچو حالا حال مہمان کھا کھول قرآن چو سبحان اللہ چو ماں قرآن جو دیدار کرایا فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم انویں ہونسی پارا ہے سورت شورا ہے قرآن جو بدھنت ثوابا ان دل پر جو دیدار کرن بھی ثواب ہے فرمی نزل بھی روح الامین مہمان تو گلائے اے مجھا میزبان یار ماتا تجھے التظار میں ویسو کرے مجھو حال پوچھ دے کرے مجھو حال بس دے ماتا انتظار کرے انت مچی چھڑے ویا ہے ادوئی کھائے آیا تو آئو نائیں یار دیر کرے آئے میرا تجھی کیری تھی ویا ہے آنے آخری عمر میں آیا حلیہ پانچو حال تو کے سنایا قرآن جی کچاریا مہمان تو گالائے چھا تو گفتگو ہے چھا مہمان جو اندازہ چھا تا پیارا لفظ تو گالائے پر میں تو نزل بھی روح الامین جبرائیل امین سانگر آئے جو سبحان اللہ سفر جو ساتھی کیرا جو جبرائیل ہے امین ہے امانت بارا ہے مہمان نالو تو جو ڈاڈو پیارا قرآن مجید لوئے محفوظ کھایا ساتھی تو جو جبرائیل ہے بلا ڈیرو کتھے جمائے تھی قرآن تو گلائے فرمی اللہ قلب کہا لتکون من المنذرین جو سبحان اللہ کھلو پیوا جو قرآن سچو قرآن کھلو پیوا کے نا مہمان تو چوے جبرائیل امین سان گجایا پیروں منزل موجو محمد مصطفیٰ جے دل تھے نازل تھے کہیں دل تھے کالائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے دل تھے نازل تھے مہمان عجیب قسمن جاؤ دائن کہ مہمان سندھی کہ بلوچی کہ بروئی کہ پٹھان کہ انگریزی فارسی مہمان تجھی بولی چھائے آواز کرے مہمان گالائے انگریزی تو پانچے بولی میں نہ ہو تجھی بولی سمجھے نہ تو انجھے بولی ہے کہ سمجھے پو تھیندو گزارو جگاڑ تھیندو جا نہ تھیندو نا اللہ پو جے کرے تو بولی مہمان جی نہ سمجھے تو پو کیے سمجھنے ترجمان جی ضرورت پوندی ہے اجی ضرورت گالایو ترجمان بھی ہے وہ پوری سانگے ترجمہ کرے بدائے تو بھائی ہی تو چاہیے آنے مہمان تو جی گال اساں کا تو سمجھ کا متے آئے بلا بدا بولی کیڑی میں آئے کھول قرآن چو سبحان اللہ پر میں بلسان عربی مبین تو گالائے یار بولی مجھے پیاری عربی چو سبحان اللہ اب آئے مہمان تو گالائے یا ماں تو گالائے گالائے سن دا مہمان تو گالائے بولی عربی آئے ہاں کہاں عربی سمجھ دا کہاں کے عربی ہندیا کہاں جی بولی چھائے گالائے تو تا عربی سمجھ دا ہو تو مہمان جو تو عربی آئے تو تو کیے سمجھ دے چھا کرے مسئلو تھی وڈو
مہمان عربی میں بولی کرے گا لائے تو سمجھے نا وہ ترجمان جی ضرورت پوندی ان قرآن مہمان جیلا ترجمان اللہ عالم لے بزرگل کے پڑھائے ہاں نا صحیح ان مہمان جو ترجمان عالم ہے اللہ جا ولی بزرگ تھوا خدا جو قسم آئے کہ مہمان جو حال حوال تو کے سنائیں دا مہمان ہی تو گالائے مہمان ہی تو فرمائے بولی عربی آئے مہمان تو کہتے نازل تھوا ماں چھا گالایا کھول قرآن تو سبحان اللہ بلند آواز سبحان اللہ چو تو ماں قرآن کھولا مہمان بھلا بدایو تا کہتے نازل جاؤ مہمان پانا تو گالائے فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم چویں سی بارو آئے سورت محمد آئے فرمی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقرآن تو سبحان اللہ مہمان تو چوی امام محمد مصطفیٰ تے نازل تھوا واہ مہمان کچاریا محفلاں اج مجلساں اج محفل مجلس کچاری گفتگو مہمان جی آئے مہمان کیر آئو آساں وٹ چو اللہ جو قرآن آئو ان مہمان کا متھے کھڑو مہمان تو مجھا دوستو چھا فرمائی امام محمد مصطفیٰ تے نازل تھوا مہمان بلا بدا جی مجھا میزبان جگو پوچھیں یار تو کیڑے مہینے میں آئو کھول قرآن چو سبحان اللہ سبحان اللہ چوندو التما قرآن کھولی دو ہلا فرمے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاسی پارو آئے سورت البقرہ آئے دنیا رو آیت نمبر 185 آئے فرمے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہمان تو فرمائے ماہ رمضانۃ المبارک مہینے میں آیا چونا سبحان اللہ کیڑے مہینے میں آئو نالو چھا بدھائیں قرآن مجید کیڑے جگہ کھا آئو لوہے محفوظ کیسا گجا آئو جبرائیل بولی کیڑے میں عربی میں کہتے نازل تو محمد مصطفیٰ دی کیڑے مہینے میں آئو رمضانۃ المبارک جے مہینے میں جے کو پوچھی ہوئے آئے چھائے رمضان آیا بدھ قرآن چھاتو چوے قرآن فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمی ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرمائے تو مرو نہ ڈرجو نہ متا کو چیسے مہینوں روزو ہل مہینے تک بکھ برداشت کرو مہینوں مریا اللہ فرماتا جو ساہ نوائی رگو تاں تے مہینوں روزہ فرض نہ اگن تے بھی روزہ فرض کہا آئے اگن نبیان امتن تے بھی اللہ چلو روزہ تو فرض ہے نہ رکھوں بھی چھا فائدو تھی تو بکھاؤں یہ کر کاٹوں فرمیلا اللہ کم تتقون یار گناہگار آئو اے بدار آئو یارا مائلہ گلا کرے کرے پیرل کا وٹی سر تک مجرمہ ہیں
मताइयां मरी करे मां रब वट अचे हा हाणे रमजान जो हिकड़ो महीनो ॾिनो मां जे मां रोज़ा रखंदे ये गुनाह तोंदा साफ़ थींदा वेंदा धोप पावींदा सड़ंदा वेंदा जलंदा वेंदा गुनाह मेटे करे पाक बणाए छॾींदो मां सुभान अल्लाह रमजान जा रोज़ा रखंदो के छाए रमजान अया बुध रमजान पर में मन साम रमजान ईमान इत्तिसाबन व फिर लो मा तकद्दम मिन ज़ंबी मुझे दिल पर नबी फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रमजान जो रोज़ा रखा समा बजे ने असा अल्लाह ने जे जिंदगी जे गुनाह के माफ कंदो अया बुध रमजान छाए रमजान पर में मन क़ाम रमजान ईमान इत्तिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि जे रमजान जे महीने में हाफ़िज़ जे पोयां भी करे तरावीह पढ़ी आयो नबी साईं फरमाया अल्लाह इन जे ज़िंदगी जे गुनाह के माफ़ कंदो आहे सुभान अल्लाह अया बुध रमजान छाहे रमजान पर में अव्वल रहमत व औसतुहु मग़फ़िरा व आख़िरुहु इत्क़ुन मिनन नार बिना दादे आला रहमत रहमत है रहमत है सुबह जो रहमत शाम जो रहमत है रात जो रहमत दिन जो रहमत है शहर में यार रहमत वह जो अवसर में रहमत है विचारा दे आला बख्शिश बख्शिश सुबह जो बख्शिश शाम जो बख्शिश रात जो बख्शिश दिन जो बख्शिश शहर में बख्शिश इफ्तार में बख्शिश आए आखिरी दारुहाड़ा दोज़ख मां छुटकारे जा सुबह जो छुटकारो तो शाम जो छुटकारो रात जो छुटकारो तो दिन जो छुटकारो शहर में छुटकारो इफ्तार में छुटकारो अया बुध रमजान छाहे रमजान तवज्जो करो मुसलमानो हजरत अली आहे शेर खुदा जुल्फ़कार अली आहे बहादुर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मैं तो हूँ पीबा मेरा दुनिया कुन सलाह शेषों के माँ बाप ज़रब बिस्सैफ अस्सौम बिस्सैफ वो दुनिया और वल खिदमत ज़ैफ हज़रत अली साईं फरमायो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए तो सख्त गर्मी हो जो मालिया के रोज़े हो जो गलो खुश्क हो जो हालत में छामे हो जा तवा चंदो जे कड़े रोज़ो रखम तो मुंडी फ्रीजर में हो जे बर्फ रखल हो जे पानी में पयो हो जाए मीह तो वेंदा हा तो वंगे से न जो वरी एकड़ो जुमे जो मौलवी साहब दा जुमो कदे आबा छो खैर थाए यार जुमे जो रोज़ो रख ई जुमानी कौम है एकड़ा वरी 27 जो रोज़ो बस बुजुर्गी पूरी मुझा दोस्तों अजीजो जो ईमान मजबूत है उन जरा खाली सहाबा जो ईमान पहाड़न का भी मजबूत जबलन का भी मजबूत तदे तो भूख उन जे हालत में वरी हालत जात में हो जा मुखे या शे पसंद आ ताके खाने वट खाने पीने पसंद शरबत पींदो खाइंदो पींदो ढोरन वांगुर चरदो 11 महीना खाई खाई अब छा खादी ए ता पंजो पेट त कछो होई त मादे का वटी करे दुन तक कुल गिठो अध गिठा इने मानू खाए तो बटरे गिरा तदी भी दुनिया जे मरे अब मजो त मी थो करे बकरी करे हेडो पेट खोए कुनर तबाह तो मजो त इतू चा तो में मामे छाए एकड़े गिराच पेट जे लाए एक लोली मानी जी खाई तदी भी अल्लाह जी नाफरमानी ताकि तदी भी भूखा हिरखा खान जो ला दुनिया जे पोया वट लगी खुदा के मनो अल्लाह के मनो भी आए यार छा तो इंसान अध पा गोश्त जो वध खाइंदो इन जे लाए तू आखिरत के तबाह करेंदो जन्नत पानी बर्बाद करे जन्नत कमाएंदो खुदा के मनो जो वायदो को इंशाअल्लाह रमजान जा रोजा करदा सदा फरमाई मुके या शे पसंद वरी हथ में तलवार हो जे दीन जा दुश्मन हो जन उन जे कंदन जो लाबारो कंदो लाबारे जो मौसम है के ना लाबारो किए कंदा आजकल ट्रैक्टरन जो सिस्टम थियो हिए जो शुरू थे तो 62 जरे बंदा चले अदाली से फरो मां भी इया काफरन जे सिफन में हिए घुसी वया तो मोटन तक मुढियो कोना हो जन बस
ایڈی محبت دین سا ایں تواں چھا سوچیندا ہو پرائن کے بیٹا بیٹا بھاگر پانجن کے بندوق ٹھوکے پویا اگیاں بھی نہ سینے میں بھی نہ پویا چھری پھٹی جی پویا اندا ہو آئے کہ نہ دنیا بارن کے بوتل یارن کے بھاگر پرائن کے مٹھائیوں پانجن میں دشمنیوں ہر جائے تے تھی ویا متا کو چے مولوی صاحب کے سائیں نیازا مزہ پڑھائے کرے بیہارے ہوا تو مو کے خبر ہر جائے دی بیماری آہے ایک جائے ماں تقریر تے ویم صبح جو مولوی جے کڑے لٹھو کھنی کرے گوٹھ وارا بھگا چے تو پرچی دے مولوی کی تقریر کرائی زندہ اللہ کڑی چڑے موضوع اڑے قسم جو اساں جے اللہ جو قرآن سینے سائیں اساں کو جو اللہ ڳالھائیندو گال سمجھ میں آئی کہ نا انا پرچی دے کو تقریر کندو آ سا مولوی نہ بابا تے اللہ جے کو ڳالھائے بیماریوں اساں میں آہن اساں ویوں کر بیماریوں کڈھو پانا کا ایوری ان کے مانو پانجے لائے خبر نہ ہے چھا تو سمجھے وری ان تے وری مسل کاوڑ کرے تو منہ خراب کر این کو نہیں ان کے پانجے لائے ہدایت سمجھے جو گناہ کے گناہ نتھو سمجھے وہ توبہ کدے کندو کالا جوڑدا جو گناہ کے گناہ سمجھے ہی نہ تو توبہ دی توفیق ملندی کتے ایو مانو سدھردو نہ تے ایو مانو تباہ تھینو آ گناہ کے گناہ تسلیم کرے یار واقعی بھائی وہ بخشنا اللہ سیا سونے علی سے فرمایا مہمان اچے خدمت ہو گیا ہتھڑا دھورایا ڈاڈھو وندو آپ سندا تا مہمان کے دسندو پرے بنے کو پان بھجندو کمندن میں بتا کو مہمان سی کی چیز میں پہنچی وئی آئے مہمان جو کو قدر سامے ہاں گالائے چوندا ہاں مہمان جو قدر کسیں صحابہ جی جماعت تیڑے قسم جاوا سونو علی مرشد علی ترے دھن جا بچڑا جنت جے جوانن جا سردار جی بی بی جنت جے اور جی سردار تو سبحان اللہ ترے چی کیڑو علیا جے کو فاتح خیبر علیا جب لگاتے تھے وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے چو سبحان اللہ جے کرے خیبر جے در کے گھوڑا دکنے ہاتھی دکنے زخمی تھی پویا سونے علی پانجے بہادری اساں ٹھوکر ساں بھئیے جڑو جب لگاتے تھے وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے حکم کرتے تھے دریا کو رستہ چھوڑ دیتے تھے چو سبحان اللہ جی کر کے تجھی میں یاد علی دل کرتا ہوں میں شاد علی کر کے تجھے میں یاد علی دل کرتا ہوں میں شاد علی خلد سے جو تقدیر بنی تیرے یہ اولاد علی حق تیرا کردار عمل سچ تیرا ارشاد علی وہ دشمن تیرے مردہ باد تو ہے زندہ باد علی آیاں بلند آواز سجو سبحان اللہ تمو جا دوستو فرمائیں روز سا محبت آئے بخشی جی بخش ماشاء جی میدان اللہ رب العزت اے نمازیہ فرشتو دیو ثواب اے حاجیہ دیو ثواب اے غازیہ اے مجاہدہ اے سخیہ جنہیں روزے دار جو ٹائم دو اللہ فرمائے سوم لی روز ما رب جی صفتا پرے تھے ہو انکے بدلو ما پاجے حتر سالی دسو یار کئی کے مشیر دے وزیر دے جے کریں کہہ کے انعام بادشاہ پاجے ہتھن سارے کہہ دو جو خوش نصیب آئے کہ نا اللہ جڑو بادشاہ کے ہرتی دو لیس کمثلی ہی شے فرمائے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت واری ذاتان رب جی آئے جنجے حق میں پوری دنیا جی بادشاہی آیا بدھ قرآن چھاتو سے قرآن فرمائے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر جے کو موت حیاتی جو مالک وہ بادشاہ اللہ
عزت ذلت جو مالک ہوا جو بادشاہ اللہ رزق روزی جو مالک نن پٹن جو مالک بادشاہ اللہ فرمایا ان کے رب سے بدلو دیندو آ رکھندو رمضان جا روزہ کے نہ چھو انشاءاللہ رکھ حدیث پاک میں مجھے دل پر نبی فرمایا معاشر کے میدان نفس و نفس کے عالم میں پریشان پوجری روزی دار بانو مایوسی سا بچوں دو رمضان جا روزہ رکھی آئو قرآن جا ختمہ کڑی آئو پو روزو ایندو قرآن پو ہن جو ہکڑو ہتھ قرآن جے کو لیتے ہے بیو ہتھ روزے جے کو لیتے وٹھی وینس اللہ جے سان قرآن چودو اللہ ہن گرمی برداشت کیں پدھڑا برداشت کیں راتل جاؤ جھاگا کرے منہ کے پڑھائیں منہ کے بدھائیں اللہ اجما سفارش تو کیا جنت ریس مولا جے کریں تو ور سفارشی استاد اچے مرشد اچے بزرگ اچے خون بھی مانو معاف کرے چلی دعا ہن جڑو سفارشی کیر تھی ہاں صحیح قرآن سفارش تو نہ جا بھاگی بھلا نا تو وری روزو چودو اللہ ہن پورو مہینو روزہ رکھیا تھی گرمن میں جھولن میں کمائی دو رہو روزے اللہ بچڑ جے پیٹ پالن جہلا پتھر کٹیں گڈ کھئیں اللہ پر روزے کے نچڑی آئیں گھنٹا جا گھنٹا انیتے رہو بکھ تے رہو پگر پیو وحیس پر اللہ ان موسیٰ وفاداری کیا ایسی تک راضی نہ تھی دو ماں جیسی تک مجھے یار رکھے جنت نہ ملے اللہ انکے جنت دے چھڑی دعا مسلمانو تمام معمولی سمجھو سنے قرآن کے ایاں بدھ قرآن چھاتو جوے قرآن فرمی منو نزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین ای مہمان میزبان جلا راحتا رحمتا برکتا ہدایتا ایاں بدھ قرآن چھاتو جوے قرآن فرمی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہی تا ہدایت راہو ایاں بدھ قرآن چھاتو جوے قرآن فرمی نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون حتمت کرو جو قرآن کہیں جو محافظ سپاہی ہو جائیں کہیں جا محافظ فوج ہے لشکر ہے پر ہی رب کعبہ جو قسمہ قرآن اڑو مہمان آجے جو محافظ مجھو اللہ پانا ہے ڈالائیو تصویر تجوائدو کن قرآن سا وفاداری کندازے ایاں حل مہمان جے کچھاری میں ویٹھوان توجہ کر مہمان تو رمضان جے مہینے میں آئیو آجی ہاں او مہمان بلا بدا تو کیڑی رات میں آئیو مہمان پھڑ دو گالائے کھول قرآن چو سبحان اللہ فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری سپارو آئے سورت جو نالو سورت القدر آئے فرمی انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تو سبحان کھل ہو پیا قرآن تو قرآن سچو قرآن مہمان تو کیری رات میں آئے آتے تو لیلۃ القدر جی رات میں چھائے لیلۃ القدر جی رات مہمان سے تھو
ليلة القدر جی رات جو ہکڑو سجدو ملی ہوئی ایک پل ایک منٹ سیکنڈ جو عبادت ملی ہوئی 1000 مہینن جو عبادت کھان افضل آچو چھائے ليلة القدر جی رات پاک فرشتہ آئندہ ان پوری رات بچھا ہوندا ہے جے کو اعتکاف میں آئے عبادت میں تراویح میں آئے پوری رات ان جلا دعاؤں گرندا المغفرت جو سمندر ہیں دریال میں مچھو میں مغفرت جو دعاؤں گرن خود رب رحمت نازل تو فرمائے اجواد کو ان مہمان سے محبت کا ناز اب نالو چا بدھایا ہی گال آئے ہوتا صحیح یاد آ کے نوے سارے چلو نالو قرآن مجید کتھاں آئے لوئے محفوظ کا کیسا گجا آئے جبرائیل امین ازاں کاتے نازل تو نبی جے دلتی بولی عربی میں آ رمضان جے مہینے میں آئو لیلت القدر جی رات میں آئو مہمان بھلا بداتا صحیح جے کریں ایڈو وڈو منزل کرے آئو پدڑا کرے آئو بھلا رستے میں کے موڑ بھی آیا کہ نہ آیا اسٹاپ بھی آیا کہ نہ آیا کراچی میں مہمان تو جلانے تو حیدرآباد اسٹاپ کہیں شار کراس کہیں وری سکرن کراس کی بچہ اس وجہ صاحب سا کراس کا دو آئو تو تک کو تو آ قرآن بلا تو لوئے محفوظ کا آئو تو جے سامو بھی کے اسٹاپ کے موڑ کے شہر آیا کہ نہ آیا مہمان چیو آیا پھر بڑا اسٹاپ آیا موڑ آیا تو ٹھوڑے کرے تو تک پہتو آ سنگل آیا سنگلوں ٹھوڑے کرے پہتو آ ٹول کراس کرے آیا اوے کڑا اسٹاپ ہویا ماں چھاگا لایا مہمان تو گالائے کھل قرآن تو سبحان اللہ فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم باوی ہنسی بارو آئے سورت العذاب آئے دنیا رو قرآن جو بدن تو ثواب آئے ان دل پر جو دسن بھی ثواب کر یار جو دیدار فرمی اللہ أرسلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه کان سلوما جہولا آیا بچ قرآن چھاتو جوے قرآن فرمی لو حاضر قرآن علا جبل لرأیتو کاشیم متصدیم من خشیت اللہ آیا بچ قرآن چھاتو جوے قرآن فرمی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کھلو پیوا قرآن جو سبحان اللہ چاہو مہمان مہمان تو چوے لوئے محفوظ کھائم تریسٹا بڑایا شہرائے موڑ ایک تا آسمان ایڈوڑو آسمان ہاں سی انہیں جے کلر میں بھی چینجنگ نہ آئیا واہ مجھارب تو قدرت وار ایڈوڑو آسمان بغیر تھمبن دھوننے گاڑر ٹیرن جے بیٹھو آچو واہ مجھارب تو قدرت وار یار سمجھ میں آئی کہ اللہ اکبر کبھی آسمان اسٹاپ آئو اللہ مجھے انہیں جے حوالے کیوں ان مجھے امانت کے کھن دھاؤں کرے والو انکار کہیں پھاٹن سے آئو مجھو سٹ صحیح نہ سگیو کراس کرے آئو ماسٹو سبحان اللہ وری اللہ مو کے پاڑن سے نازل کرو اللہ فرمائے جے کریں قرآن کے پاڑن سے نازل کیا
پہاڑ ذرا ذرا تھی وین ہا سٹ نہ صحیح سی گیا قرآن جو قرآن فرمائے دو وری ماں زمین تے پہتو سے جو اسٹاپ ہوئے ہو وہ بھی کراس کرے ماں تو وٹ آئے ہوا میزبان تو وٹ آئے ہوا تجھے سینی جیلا آئے ہوا تجھے دلڑی جیلا آئے ہوا پر مکے افسوس آئے سالن جا سال گزری ہویا یارا تو تا مکے الوار میں بد کرے چھڑو ہوتا قلبی واڑے چھڑو تیرل تے لٹکائے چھڑو دکانل تے رکھی چھڑو بازارل میں پھٹو کرے چھڑو تو تا مجھو قدر نہ کہے پر اج خبر نہ ہے تو کہ چھاتی ہوئے ہوا اج ماں دادو خوش ہوا ہی محفل قادر پروارن سجاؤ باو نیازہ ماں سجاؤ سائیں شفی ماں مجھے مدرسے میں اج سب گج تھیا ہو اج مجھو حال حوال ورتو دل ڈاڈی خوش تھیا ہے مزو اچھی ہو رات ملی ویا ہے آنی تو نہ گھبرو تا موسیٰ وفا کرو آوئی کرو معاشر جے میدان میں ماں اللہ جو سامو تو آسا وفا کندو بے شک اللہ وفا کندو قرآن وفا کندو کہ جو آئے کو انشاءاللہ قرآن جو قدر کرنا کڑا کڑا دوست ہے ایسے کہ قرآن جو حافظ تھیا دعا کہ اللہ رب العزت ان کے قرآن جو عالم ہے اہل مدرسے کے اللہ رب العزت تا قیامت آباد فرمائے جل جا بچڑا قرآن لکھا پرے ہیں اللہ سی اسا تمام سمورن جے بچڑ کے قرآن جو حافظ عالم بنائے سائیں وارن جے محنت کی اللہ قبول فرمائے ان خیر خیرات کے اللہ سی قبول فرمائے مجھا دوستو عزیزو آمد رمضان مہمان نچے پیو سوہنو قرآن مہمان آئے تو انشاءاللہ ان بینن جو گرے کرے قدر کرنا یہ جا روزہ راتن جو تراویح پڑھندو کہ نہ مجھا دوست پند ڈاڈو پریا تمام انتظار کرو ما سائیں وارن جے کرے اللہ سے کا دعائے رب سے مجھا ٹوٹا پھوٹا الفاظ قبول کرے تہاں جو اساں جو اچن قبول فرمے زندگی رہی تو وری انشاءاللہ تہاں جو سامو مٹھڑو اللہ جو قرآن سونے نبی جے تعریف میں صحابہ اہل بیت جے تعریف میں واعظ کندا سے اللہ سے سانجے سفر کے آسان فرمائے تہاں جے اچن کے آسان فرمائے وما علینا الا البلاغ